Dan il-programm huwa mtella mill-istudenti tal-Higher National Diploma in Creative Media Production fih dan l-Istitut tal-Arti u d-Disinn tal-MCAST. Int min inti qed jittella bl-għajnuna ta' Nexos, Domestika, JB Stores u BioCare Academy għal-Makeup. Kont nħobb immur in-naħa ta' Sliema. Back to square one. You don't know how it feels like. Bħalissa qed naħdem fuq unit li jġib li sebta sitt. Dan jikkonċerna fuq siġġijiet, jew sifarijiet, jew cushions, jew siġġijiet ta' barra jew siġġijiet ta' ġewwa. Naħseb illi mingħajr umorizmu l-ħajja tkun vera. Bla skop, ta' tkun pożittiv inti ġal ħaddieħor ikun pożittiv. Ħadd bi kbira li mort uħoġ ġelatu pasta jiġu x-xorta. The Institute of Art and Design was originally located in Valletta, where aspiring artists followed apprenticeship courses that focused on developing design-related trades. When MCAST was founded in 2001, it joined forces with the Foreign Institute BTech and moved to Mazda, a building that was used as Malta's trade school, which also served as a barracks during the war. 178 students enrolled themselves to the college in the first year, with student attendee numbers increasing yearly. Young artists were given the opportunity to graduate in 3D design or graphic design. Yet during the past years, more courses were introduced: interactive media, fine arts, and media, which allows students to express their ideas to the world through their preferred medium. The Institute of Art and Design is the key to connect creatively with a community of designers around the world. Fil-ħajja personali tiegħi student l-MCAST, l-Istitut tal-Arts and Design, qed nagħmel Higher National Diploma l-ewwel sena u fiha qed nitgħallem ħafna teknika ġdida dwar il-fine arts. Bla condition bdiet bħala ċelebrazzjoni ta' 25 anniversarju tal-Għażad. Kienu qed jaħsbu li sa jagħmlu xi tip ta' konferenzi serji u hekk u jiena kont ħriġ bl-idea illi nagħmlu xi ħaġa illi tkun ftit iktar miftuħa l-pubbliku. Marret tajjeb ħafna u flok baqgħet biss darba, event ta' darba, bdiet issir kull sena u llum saret parti mill-kalendarju tat-teatru. Dan it-tip ta' ġeneru satira politika huwa maħsub biex ma neħdux l-affarijiet daqshekk bis-serjetà. Aħna f'Malta għandna ħafna interess fuq il-politika, ħafna nies isegwu, ħafna nies huma appassjonati ħafna bil-politika u tagħmel naħseb li hija xi ħaġa tajba l-saħħitna illi għandna l-ħila nitqu bina nfusna u nitqu anka bil-djufija ta' ċerta argumenti u ta' ċerta azzjonijiet li jagħmlu l-politiċi tagħna. Għalija l-umorizmu fl-arti huwa bħal kwalunkwe esperjenza oħra, ġifieri l-arti tirrifletti ħafna dak li jkun qed iħoss l-artist. Issek l-artist iħossu f'ċerta tip ta'
mood li jrid ikun umoristiku, naħseb jista' jagħmel ukoll hekk. Ma tantx tara eżempji ta' umorizmu fl-arti, però jekk inti tpoġġi affarijiet li ishom ma jaqblux ma' xulxin li huwa kif jaħdem l-umorizmu, meta inti tagħmel ċajta, inti qed twassal il xi ħadd x'imkien, u mbagħad fl-aħħar sekonda tbiddilha d-direzzjoni. U l-istess ħaġa l-aħjar affarijiet li rajt bħala umorizmu fl-arti huma meta inti jkollok oġġett anka figurattiv illi huwa itik x'tifhem ħaġa, mbagħad f'daqqa waħda jiġi fuqu superimposed oġġett ieħor illi huwa totalment mhux ma tistenniex, u allura joħloq dan l-element ta' mismatch ta' xokk. Jien nemmen li m'għandux ikun hemm ċensura, dan huwa argument illi iġġieled ħafna favuru fit-teatru. U dal-aħħar kien hemm tibdiliet kbar anke u sa jkun hemm fil-liġi biex ma jkunx hemm ċensura imma jkun hemm self-classification. Jiġifieri il-producer ta' play ipoġġiju il-livell tan-nies li jixtieq li jara. Jien naf jgħid il-play hija tajba għal nies minn 16 sena għal fuq. Imma hija deċiżjoni tal-artist lil min irid jurija l-biċċa xogħol u mhux ta' xi ħadd barrani illi jaqta' linja indipendentament mill-arti. Il-kelma limitazzjoni diġà iddejjaqni, jiġifieri malli tgħid jekk għandu ikun hemm limitazzjoni fuq l-umorizmu, l-istess argument daqs kemm għandu jkun hemm limitazzjoni fuq x'tip ta' suġġett għandek tagħmel, x'tip ta' lingwaġġ għandek tuża, x'tip ta' idea għandek tippuxja. Assolutament ma naqbilx li għandu jkun hemm limitazzjoni. Bħala artist naħseb illi hija biss imbagħad il-ġudizzju ta' min jarak illi jiddeċiedi. Huwa importanti għalik l-umorizmu fl-arti u xi jdaħħek l-aktar? Jiena l-umorizmu fl-arti joġobni, però jrid ikun pożittiv bħal meta ikun fid-drama u f'daw l-affarijiet fit-teatru. L-umorizmu fl-arti l-għonet huwa importanti. Idħaqna l-aktar meta speċi nkun qiegħed insegwi xi dibattitu fuq it-televiżjoni. Għax il-pożittiv iżommok ħaj, iżommok lively u in-negattiv jibgħatek iktar il-bot mill-ħajja. Nara kontradizzjonijiet ta' bejniethom u nibda nitħaq billi jkun qegħdin jgħidu. Għaliex ma jkunux qegħdin jiffolaw xulxin naqqas ikunu jafu il-mistoqsijiet eżatti x'qed jippretendu minn għandhom. L-umorizmu żommok interessat fil-ħaġa tkun qed tara jew tisma'. Biex l-udjenza żomm ruħha entertained. Kultant titħaq meta jkun oġġett tal-għarrieda, ma tkunx taf bih. Żomm ruħha interessata f'dak li jkun qed jiġri waqt il-performance jew l-attività li tkun għaddejja. Jataw. Min? Mark.
Tittarbek isib niżgur ma noħroġ ħajja. Int lestaħi! Ħatibqaw? Taħseb li ma kontx nsibek sabiħa, with all the moments that we made. I want you to be with me now, but I don't know how. Those days we made together, wish they can last forever, and I just wanna be with you, 'cause I just wanna be with you. It's this song that I play which makes me feel this way, 'cause I know, yeah, I know that you're gonna show me the way. You're gonna show me the way. There's nothing to do, I can't stop thinking about you. Your picture in my mind, which I don't know where to find, which I don't know where to find. Is this song that I play, which makes me feel this way, because I know, yeah, I know that you're gonna show me the way. You're gonna show me the way. Jien Mary Griba għandi 20 sena, nattendi MCAST u qed nistudja fuq Higher National Diploma in 3D Design. Bħalissa qed naħdem fuq unit li jġib li seb ta' sitt. Dan jikkonċerna fuq siġġijiet, jew sifarijiet, jew cushions, jew siġġijiet ta' barra jew siġġijiet ġa ġewwa. F'kull assignment nibdew bir-riċerka, f'dan il-każ kelli nfittex ħafna fuq siġġijiet. Mbagħad wara li tfittex ħafna siġġijiet tibda toħroġ l-ispirazzjonijiet li jogħġbuk l-iktar u tkompli tiżvolġihom iktar. Wara ma tibda design process dan ikun laqgħa twil għax toħroġ l-idejat kollha tiegħek u mbagħad tittażel minnhom biex tkompli tiżviluppahom.
Kanna nażlu 3 u nkomplu nisviluppawhom sew sakemm joħroġ il-prodott finali. Xi jintlessi l-proċess u mbagħad jibda it-test pieces biex tara jekk il-prodott li ħatamel biex ħajkun suċċess u jien kont daħħal il-foam biex nagħmlu u allura provajt nagħmel test pieces bil-foam għall-bidu biex nara kif jisa jimmanipula ruħu. Għax il-modell li ħanagħmel tal-final għandu ħajkun funzjonabbli. Dan huwa l-prototype, dan ikun l-aħħar modell li tagħmel qabel il-final piece biex tara eżatt kif jaħdem il-modell li ħajkollok. Għandu 3 funzjonijiet, tista' bil-qiegħda hekk kif qiegħed bħala siġġu u mbagħad tinfetaħ u għandek isa forma ta' sodda bil-cushions. Apparti dawk tista' toqgħod ukoll bil-qiegħda fih għandek toqgħod mindut u għandek cushions hawnhekk tara television fuqu. Bħala siġġu għaġobni għax tista' tużah kif trid u peress li huwa bil-foam easy wkoll li tirbu fuq xulxin u tieħdu fejn trid. The Institute of Art and Design was originally located in Valletta, where aspiring artists followed apprenticeship courses that focused on developing design-related trades. When MCAST was founded in 2001, it joined forces with the Foreign Institute BTEC and moved to Mazda, a building that was used as Malta's trade school, which also served as a barracks during the war. 178 students enrolled themselves to the college in the first year, with student attendee numbers increasing yearly. Young artists were given the opportunity to graduate in 3D design or graphic design. Yet during the past years, more courses were introduced: interactive media, fine arts, and media, which allows students to express their ideas to the world through their preferred medium. The Institute of Art and Design is the key to connect creatively with a community of designers around the world. Negative Spaces, indoqqu bej heavy rock u classic rock. Leaving you behind and you don't know why. Jina l-kantant u kol nikteb il-lirika. I'm trying to find. Jina l-kitarist tal-band. Why? Indoq il-keyboard fil-band. Jina indoq il-bass. And I realize that I should sympathize. Din il-band dejna tfisser għalija personalment, it-tieni familja tiegħi għattaw daqsxejn mhux ħażin flimkien, naqsmu l-esperjenzi wkoll flimkien. U b'xi mod jew ieħor dejjem niġġieldu kontra u nikkumbattu kontra l-kurrent li jiġi u li ħabbatna kollha flimkien. Kif qal Kerstin, għalina il-band hija żvok għax immorru hemmhekk jekk għaddejna minn xi ħaġa nafu li nistgħu nikdbuha, nistgħu nippruvaw noħolqu xi ħaġa, nafu li forsi xi darba ħanagħtu gost li xi ħadd, imma bejnietna vera għall-inqas li qed nieħdu gost aħna bejnietna ġa tfisser ħafna lina. Jiena dejjem kont indoq waħdi d-dar u hekk u dejjem kienet ix-xewqa li nidħol il-band u għalhekk meta nintaqgħu ġieli darbtej, ġieli nkat tliet darbiet. Tkun il-żvok tagħna li dejjem nivvintaw xi ħaġa ġdida biex ndoqquha fil-gigs u anke għalina stess jiġifieri. Għalija, il-band hija issa ħaġa differenti. Jekk int għaddej minn perjodu daqsxejn negattiv fil ħajtek, pereżempju, jekk ħatmur intoq waħdek id-dar ħaġa, jekk tmur taqgħod tal-izzjak ma' ħadd ieħor, tħossok ħafna ħjar isek jaqdek bħala persuna. U allura meta mmur biex indoq naf li ħanqatta sija nieħu gost inkun nagħmel dak li nħobb nagħmel. Għalkemm naħseb li importanti li żżomm bilanċ
speċjalment f'mumenti serji tkun kapaċi tkun serju. Naħseb li importanti wkoll tkun umoristiku għax fl-aħħar mill-aħħar meta n-nies ta' madwarek tkun imdawar b'nies li jafu jgħaddu ċajta u dejjem iħarsu lejn pożittiv awtomatikament ħadd tirrifletti fuqek, inti trid tkun kapaċi tirrifletti l-istess tip ta' pożittività lejn in-nies u żżomm f'rasek li fl-aħħar mill-aħħar ħajja waħda għandna u aħjar dejjem ngħixu aħjar milli biki. L-umorizmu importanti fil-ħajta kuljum, l-Ingliż jgħidu laughter is the best medicine. Meta titħaq tħossok ħafna aħjar, il-negattiv jekk tħossok naqra dawn. Terġa' tiġi ftijak insomma u tkun ma' sħabek u hekk dejjem ħadd tiċċajta u dejjem ħajkun l-umorizmu. 'Cause I know, yeah I know that you're gonna show me the way. You're gonna show me the way. Jena meta ħafna ma daħna, fimma kieku jkollna meta ġalli ġampin. Jena nara ħafna Taljan, Paolo Bonolis naraħ wieħed mill-aqwa karattru prezentatu fil-xena tal-Italja. Meta żgur li għax ma sejjer nexxiel, imma Mr. Bean pereżempju xi ħaġa li nħobbha xi naraħ. Wieħed mill-aktar li joġobni Jim Carrey. X'ismu kien Johnny Kaxani għalla jafillu. Lee Evans. U għawmat joġobni ħafna wkoll Rejka lejja. U jien li ġiet komedjant li kien joġobni Norman Wisdom. Taslima huwa popolari immens mal-Maltin kif ukoll mal-barranin, speċjalment fis-sajf. Fil-ħamsinijiet kont issib ix-xale fejn in-nies kienet tiltaqa' u tiddeverti. Iżda llum qiegħed biss fil-memorji ta' wħud min-nies li kellhom ix-xorti li jgawduh. Inlaqgħukom ma' Tony Terrible, Vinnie Vella u Charles Thake. Proġett tax-xale ġie inawgurat fit-12 ta' Mejju tas-sena 1926. Ix-xale jiena bdejt noħu partiċipazzjoni bil-banda tiegħi minn 1948. Konna daqsxejn ta' tifel. Ħallit il-mostaċċi u rebejt il-noċċali biex nidher daqsxejn ikbar mill-mużiċisti. Ix-xale kien fl-aqwa tiegħu. Kienu jsiru fih dances kienet tintuża għal dawk iż-żminijiet mużika ta' dik l-epoka, mod speċjali mużika li tant kienet magħrufa man-nies ta' dawk iż-żminijiet, qed nirreferi għal ballroom dancing, kemm kull ta' ħammis kienu jsiru kompetizzjonijiet, kienet taw tazzi għal dik l-okkażjoni, però x'għalek li fla kuljum. Mela, aħna matul il-ġimgħa kif ġa spjegajt, peress aħna kienu jkunu qed jisflu n-nies, alla konna ndoqqu slow waltzes, foxtrot, quick step, u mbagħad il-ħaqnieħ meta daħal il-rock and roll. Il-rock and roll daħħaltu jien Malta fil-1956. Jien kont nħobb immur in-naħa ta' Slima. Għaliex? Għax hemmhekk kien hemm ix-xale. Ix-xale in-nies fuq u isfel. Tistgħu timmaġinaw wara l-aħħar rejd, wara dak it-tifrik tal-gwerra. Konna morru x-xale u kulħadd jisfen. Xale kien favorite tiegħi. Nibdew fl-Absi, eżatt, ma l-Absi jiftaħ ix-xale u jibqa' sejjer sakemm jippermettilu t-temp.
Jiena niftakar l-ol darba la rajt li Lina l-mara tiegħi. Kontet bejni u berju kemm ħelwa dik it-tfajla jasra. Meta saqsejt lil ħabib li joqgħod qudiemhom biex jgħidilha, se nkun onest ħafna. Lina qaltu ma jinteressanix. Tant ħatta bi kbira li mortu ħoċis ġelatu pasta jinġu bix-xorta. Darba konna tindoqqu u tefalli kollox il-baħar. U l-linna kollox bil-lekiet, kollox. Xkonna neħdu gost. Għax aħna tallimna l-aks tal-gwerra u l-bowsa tal-paċi. Żminijiet sbieħ. Il-mod kif niddefinixxi l-kelma spazju kif inħares lejh anke fuq livell personali mhuwiex daqshekk ċar. If you've got a big gig, you know, it's good to have that sound and you're playing all that sound. Especially when you've got good sound system behind you, you know, you can really go out.